Ra o tloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifona wa ditaba tsa Sesotho o boetse o utlisetsa tsena tsa morao le phirimaneng ena empa re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. Unless the ANC succeeds in renewing itself, we will perish. Mopresidente Ramaphosa o butse seboka se seholo sa lekgotla la mokga ANC MGC Boksburg moo a ipiletsang hore ANC e lokise diphoso tsa yona. Shortly after some time, the sergeant arrived at the police station and he immediately took out his firearm and shot the constable dead at the scene. Sepolesa sa Limpopo se fuputsa nyewe ya polao ya mapolesa a mabedi Nkowankowa. It is all hands on deck, ladies and gentlemen, in terms of the law enforcement agencies in the country, both to make sure that we protect the citizens and their properties through safer festive season operation. Mokomishenara wa sepolesa Mogenerale Fani Masemola o re batla netefatsa hore ba tshwara babelelwa ba bararo ba batlwang mabapi le ketsahalo ya ho thunya moo ho hlokaetseng batho ba 12. Dumela Mui o amoetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 le ho lehae puong ya matsoho ke na le Mphotini. Mopresidente Cyril Ramaphosa e le mopresidente wa ANC o entse kgoeletso ho barumuwa sebokeng se seholo sa lekgotla la mokga NGC se kadileng ka jeno hore ba tsosolose mokga ho seng jwalo ho tla fela ka ona. Ramaphosa o buile ka tshebetso ya ANC dikgethong tsa naha tsa 2024 le ka dikamano tsa Afrika Borwa le naha ya Amerika. Unless the ANC succeeds in renewing itself, we will perish. Molaetsa wa mopresidente wa mokga ke o totobetseng ka bokamoso ba ANC. Tshehetso ya ANC ya fokola ha tshebedisano le SACP le yona e tsherema. Mopresidente o entse boipiletso hore taba ya boikemelo ba SACP dikgethong e tlameha hore e tshohlwe. The Secretary General will report on the discussions that have been held with the SACP on a bilateral basis with regard to the decision that their conference has taken. Ramaphosa o betsa seolla mokga wa AfriForum le ho o qosa ka ho jala mashano a hore dihwai tsa Afrikanere di a bolawa Afrika Borwa e leng seo mopresidente wa America Donald Trump a lwantshang Afrika Borwa ka sona. The vehement opposition by some groups to our policies of transformation and redress conveniently align with wider notions of white supremacy and white victimhood fed by false claims of the persecution of white Afrikaners in our country. The propaganda of these false claims has real implications for our sovereignty, international relations, and national security. Ditabeng tsa moruo teng o boletse ha Afrika Borwa e tlameha ho sebedisa mehlodi ya tlhaho ho fehla motlakase mme Northern Cape e se fumane botsetedi ba diranta tse dibilione tse lekgolo diprojekeng tsa motlakase wa mehlodi ya tlhaho. We need to be bold in developing new industries like battery storage, renewable energy components, and electric vehicle production. Ho sa le jwalo, mopresidente wa COSATU Zingiswa Losi o tshwenyehile ke tiehiso ya mepuso ho basebeletsi ba ANC mme o bolela ha na le tshepo hore seboka sena se tla tsepamisa maikutlo diphepetsong tseo basebetsi ba shebaneng le tsona. Sepolesa sa Limpopo se fuputsa nyewe ya polao ya mapolesa a mabedi Nkowankowa ka ntlenyana ho Tzaneen moo ho tlalewang ha sajene ya dilemo di 40 e bolaile molekwane wa yona e leng constable ya dilemo di 30 ka sethunya pele shebisa molomo wa sethunya ka ho yona. Tshedimosetso ya kwa tshimologong e bontsha fa batlhankedi ba babedi ba ne ba ratana. Sajene wa sepodisi wa dingwaga di le 41 o bolaile constable wa dingwaga di le 30 ka go mothuntsha mme morago ga fao a ipolaya ka go ithuntsha kwa seteisheneng sa mapodisi sa Ritabi. Shortly after some time, the sergeant arrived at the police station and he immediately took out his firearm and shot the constable dead at the scene. And after realizing that the constable was shot dead by him, he turned the gun on himself and he shot himself in the process. Let me indicate that
this is one of the devastating impact of gender-based violence that we have noticed in the province, especially now that we are observing the 16 days of activism. Mapodisi a batlisisa kgetsi ya molato wa polao. We can confirm that we are investigating a case of murder and an inquest. A murder in the sense that the constable was shot dead by the sergeant in the main. And then we are also investigating an inquest because the sergeant turned the gun on himself. So as a result, we are also investigating an inquest. Those two cases have been registered here at the Retavi police station. Dipatlisiso di tswelela pele ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Nkowankowa. Mokomishenara wa sepolesa boemong ba naha le Mogenerale Fani Masemola o re ba tla netefatsa hore ba tshwara babelelwa ba bararo ba batlwa mabapi le ketsahalo ya ho thunya moo hlokaetseng batho ba 12 tameneng hosteleng e Salisbury Pretoria. Masemola o tswetse pele ka hore ba hlahletse nyewe kgahlano le mongatameneo. Setho se seng sa lelapa la habo lehlatsipa le leng la ketsahalo ena se re se ferekane ka morao la hlehelwa ke ditho tse tharo tsa lelapa ketsahalong ena. Se re sentse se tshohile. Sesosa sa ketsahalo ena ha se so tsejwe empa hona le pelaelo ya hore e ka nna ba e amahangwa le merusu ya ditekesi. We will continue to intensify our operations and request the cooperation of communities in making the festive season a safer one. It is all hands on deck, ladies and gentlemen, in terms of the law enforcement agencies in the country, both to make sure that we protect the citizens and their properties through safer festive season operation. It is on that score that the SAPS will continue to heighten operation and maintain high visibility on our roads at ports of entries to make sure that we arrest any form of criminality that will come across that. Ke ditamene tse 40 tse seng molaong tse ileng tsa kwalwa mme beng ba tsona ba fuwa kotlo tse boima. Both illegal taverns and licensed establishments are posing a major challenge for police, of course, in all provinces, but of course in Gauteng is quite in majority. Gauteng alone, from the 1st of April to date, we have inspected 41,366 legal premises, and out of that, a total of 2,906 unlicensed liquor premises were shut down and their owners charged for selling of liquor illegally. A total of 972 illegal firearms were seized in Gauteng alone since April. Masemola o re ba kgathile tema diphuputsong tsa ho bolawa ha Marius van der Merwe ya neng a tsejwa ka pakiti commissioning ya Madlanga. O boletse hore batho ba bararo ba ntse ba hlongwa dipotso mabapi le ketsahalo ena. Nyewe ya baqosuwa ba bararo ba qoswang ka ho thuba polasing ya Mopresidente Cyril Ramaphosa ya Phalaphala ka 2020 buseditswe morao mme e tla dula ka la 13 Pherekgong selemong se tlang. Baqosuwa ba belelwa ka boshodu ba tjhelete e fetang ho $580 ya didolara tsa Amerika. Molatofatjwa Emmanuela David o tsweletse pele ga kgorotsheko le molatofatjwa ka yena Froliana Joseph. Puti wa Froliana e le go Ntilinasho Joseph o be a se gona ka kgorontsheko morago ga go romela lengwalo la ngaka gore o a lwana. Boraro bjo molatofatjwa ka go utswa masheleng a didolara tša Amerika ka polasing ya Mopresidente Cyril Ramaphosa ya Phalaphala go labela-bela. Molato o šutišitše gore go hwetše mofetoledi wa polelo ya Namibia ya Ovambo le gore molatofatšwa wa boraro a welwe ke maruru. As a result thereof, the matter is postponed until the 13th of January 2026 for further trial. Boramolao ba balatofatšwa ba re ga ba lešodiwela ke go šutišwa ga molato o gafetša ba re ba kgolwa gore balatofatšwa ba tla lokollwa molatong woo. Bohlatsi bo boleng gona go fihlela ga jwale ga bo boima ka mokgono so tshepa rona gore ka kry-a ba ka lokollo. Botšhotšhisi bo re bo nyaka gore bohlatsi bja tlhatsi ya bone bo tsitsinkelwe ka ge a gana diteng tša setatamente sa gagwe. Ba re o kgotlela bohlatsi ka bong le go fa bohlatsi kgatlhanong le botšhotšhisi ka ge ebile a etla kgorotsheko a otlela sefatanaga sa mmago balatofatšwa Froliana le Ntilinasho bao e le go bana ba letswele. He was using the polo
which belongs to the mother of accused number 2 and 3 of Joseph family. So we doubt that he can testify against those 2 accused. Molatofatšwa Emmanuela David o tla jela Keresemose kgolegong ka ge a boeditšwe ntlwana swiswi ge e le peile ya balatofatšwa ka yena e katodišitšwe go fihla ka la 13 kgweding ya January e šago. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC kgorontsheko ya Mastrata wa Modimolle. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 lo le hae. Motlatsi wa letona lefapheng la ditaba tsa metsi le tsamaiso dikgwerekgwere Sello Seitlholo o se o lotse ka bohale masepala wa Ngaka Modiri Molema ka o se phethele o lokisa plante ya metsi ya Sannieshofu provinseng ya North West. Tlamelo ya metsi le ditirelo tsa kgelelo leswe ga di a tsepama mo Sannieshofu le mafelo a mangwe. Baagi ba re ba utlwile go lekane. Drain e coste ka February no yana ha ise e bankangwe. Bana ba heta mole each and every day bana ba tshamekela konoko what if bawe no yana re bolela ka personal hygiene of which personal hygiene ya go bereka yang go sena metsi ke toilet. Bathati ba lefapha la metsi le kgelelo leswe ba ne ba kopana le baagi fa ba ne ba tlile go lekola mafaratlhatlha kgelelo leswe a sa direng. Masepala wa Selegae wa Tswaying le lefapha ba supa ka monwana masepala wa Sedika. Project ke project e sa felang e sa tsameng sentle e ka mokgore bonang nako le nako gona le display se go agisanang. Now mo malobeng re le ra informiwa ke office ya ga executive mayor gore o kare ba na le ditumalano tse ba di fitlhelelang le department ya DWS go tla go thusa masepala wa Ngaka ka project e tshwantse fela. We've opened a criminal case against the Ngaka Modiri Molema specifically for this particular pollution of our water resources that is happening behind us. That is obviously being investigated by DFFE as well as ourselves. Maiteko a go fitlhelela tshwaelo go tswa mo masepaleng wa Sedika sa Ngaka Modiri Molema ga atlega. Ke Lebogang Pebe wa dikgang tsa SABC mo Sannieshofu. Noka ya Senqu e ja ditlhokwa. Metsi a ba ka pono e tsotehang ya diphororo. Bahahlaudi ba tsholetse Ograbisi Falls National Park provinseng ya Northern Cape ka bongata mme ba re ke ketelo eo ho seng mantswe a ka e hlalosang. Diphororo tsa Ograbisi di boetse di a phorosela ke pono e kgahlang mahlo. Metsi a phalla a theosa ka sekgahla sa di-cubic meter tse 1,400 ka motsotswana e leng sekgahla se hlollang bahahlaudi ha ba phetse ho tsota botle ba tlhaho. Oh, what an experience. Now it's beautiful. It's one of God's wonders. No, it's simply amazing. It's beautiful. It's Afrikaans word is awesome. No, it's you have to see it at least once in your life, especially if it's flooding. Yeah, and with the water that's coming and the rain that's coming, it's going to be even more beautiful. It's unbelievable. You have to see it to understand. It's something else. It's amazing. The whole public, everything, it's very nice. Yeah. It's been very awesome. I love the nature. I love the falls. Not only to see the beautiful water and to hear it fall, but to feel it on your skin when the water is when the wind is taking the drip and all that. Ka kgwedi ya Phuptjane monongwaha ke ha sekgahla sa metsi se nyolohetse ho di-cubic meter tse 4,000 mme ho lebeletswe hore metsi a ntse a tlile ho phuphuma ka ha matsatsi a phomolo ya mafelo a selemo a se a qadile ba sokang ba bona pono ena e hlollang ba kgothaletswa ho ikitlaetsa ba tlo inwesa ka nkgo. Phirimaneng ena lenaneo la leihlo la setjhaba le tlabe le tsepamisitse maikutlo tlalehong ya masepala o moholo wa Johannesburg o tlositseng barekisi ba mebileng ka lebaka la bohlaswa ho se hlomphe melao ya masepala le dipalopalo tse phahameng tsa ditlolo tsa molao. Re itumetse Sankolla o re tlisetsa karolo ya diketsalo tsena tlalehong e latelang. Masepala wa toropo ya Johannesburg o ntse a tswella pele ka matsholo a bona a high impact ao ka ona o hlwekisang toropo ya Johannesburg le dibaka tse ding ka hara masepala. Boholo ba baahi Afrika Borwa le ka hara masepala ona ba ne ba dumela ha ho hlwekisa ha toropo le ho tloswa ha barekisi ba mebileng ho etsetswa seboka se tswang ho phethelwa sa dihloho tsa dinaha sa G20. Ndisebenza eDivilius ndithengisa ijumble sale. Yeah, ndisebenze phayana for the last 24 years. Remember tsa rona se matlakala ke di business people just aba nkelwa mokelelong ke government ya rona. They are not making the city dead. In fact, how ka sheba ka 2013
ho nona le similar campaign e tshwanang le e leng hore they called it Operation Clean Sweep ka yona nako eo. Hore toropo ya Johannesburg e tla dula e hlwekile, sena se tla bonahala ha nako e ntse e tsamaya. Ke re itumetse Sankolla, ditabeng tsa SABC, Johannesburg. Mohlahisi wa ditaba wa lenaneo la leihlo la setjhaba e leng re itumetse Sankolla o hapile kgau ya naha ya televishene ya SADC. O e hapile ka tlaleho ya hae ya ha setjhaba sa Basotho se ne se keteka dilemo tse 200 se thehilwe. Pejana ka jeno ke buile le yena mme ke qadile puisano ya rona ka hore a re hlalosetsa holwanyane ka kgau ena. Kgau ena ke ya SADC regional ne ke winne jwalo ka moqolotsi wa ditaba wa television ke ne ke kenetse mole di competition tsa SADC ke dinaha tsena tse 16 tse kenyeletsang Afrika Borwa re bua ka bo Angola re bua ka bo Zimbabwe jwale ne di tshwaretswe selemong sena ka August but ka August ha ka wina ho SADC ke winne ho national but ke national ya SADC national mona meaning Afrika Borwa so ke nna a winneng kgau ena ya television wa moqolotsi wa ditaba wa television e bohlokwa haholo kgau ena because ha se kgau fela e loreng ke ya nahe mona empa at least empa haholo dinaheng tsa SADC wa hlahella ena jwale ka moqolotsi wa ditaba di ho fihlella monana o le moqolotsi wa ditaba ke ntho e kaofela rona re lakatsang re batlang hore ha o sebeditse dilemong tsena at least o tswe o kile wa winner something so hore ke wine kgau ena and ile a national award o nkentse le hore le nna ke ba motlotlo ke le boebeng le batho be ke sebeditseng le bona bana ha ka sebetsa ke le mong ho etsa story sene le story se re celebrate dilemo tse 200 tsa Basotho mo ke leng ka ya Lesotho ka lo buisana le batho ba Lesotho ka boela ka ya le qwaqwamane ho morena moremoholo ke sebeditse le team ya rona e re tsamayang ka yona Cameron re sebetsa le Sandile Mqunu ka sebetsa le Sipho Mnguni ka boela ka sebetsa le editing mole ka sebetsa le Buyane Mthembu so ke kgau ya a se a re tumetsa le mong empa ke kgau ya team ya SABC News ke kgau hape ya lehlo la setjhaba. Jwale kgau ena e bolela eng ho mmui wa ditaba tsa SABC mmoho le mmui wa Afrika Borwa kapa moahi wa Afrika Borwa ka kakaretso? Ho mmui wa rona kgau ena bolela hore ha ine se ka bona ba sa shebelle lenaneo la setjhaba ba sa re be mepeng ka harana even because ra tseba hore le lehlo la setjhaba la fitlela dinaheng tse buang puo tsa rona tse leng Sesotho Setswana le Sepedi e bolela hore ho shebelleng ha bona hore tshehetseng ha bona ka nako tsohle sometimes hore feng ditori re tle re tlo hasa ditaba tsa bona re ba tjhakele mo ba dutseng di province tse fapafapaneng ka hara naha bile re etswe ka nako tse ding re dinaheng tse ding re lo hasa ska ha re letsa story Lesotho Botswana dinaheng tse so e motlotlo ha se kgau ya ka fela ebile hape ke kgau ya ba buhi ba lehlo la setjhaba. Tumi re lebohile haholo ka nako ya hao. Ke a leboha. Eo he mmui ke moqolotsi wa rona wa ditaba re itumetse Sankolla ebile e le mohlahisi wa lenaneo la leihlo la setjhaba. Mana mana ke le boa ba madimo tsa pele pantsa shebile ka pa prima ka palobo le ona ka re ka pa thabela ha pletselletse ntle fela le hore ha o shebile hona ka hare ho thekong tlanyora jalo tla fitla hona ka re petsana mlodi o dituletse kgethileng ka re gauto tla fitla hona ka polokwane e tla le pina tsena tse matla pele tse matla tla bona hara hape le ho sane hona ka re lenyana na hampa dinanare ho fitla jalo hona ka hare ka pa boshabela antse shebile ka petsana mlodi le mafikeng tla fela hona ka le boa le hole tuletse kgethileng ka hare Free State o tlhokomedi pula tle betse di be matla mpa tse shebile hona ka re ka pa prima e fitla hona ka re ka palobo e tle le tse sa enkae ba bura blipi ba tse tlhokomedisa ho ra le tsema ka jeno ho tla hlone pula tsena tsa hesala tse a kgamadima a kotsi ha re shebile ka thekong Bloemfontein sentse ke sabla le mafikeng yona ka proteza mlodi a fitla hona ka haro polokwane ha re shebile ka Upington tule tse khetleng ka boholo ba Free State ho tla jalo ka haro ho ka pala bua le hona ka ro ka pa botjhabela le hona ka ro ka pa bophirima ho tla hlofoko mo oza kilo mosheselo oma o ka banga hla icha ha di khaten teng di putla ke re za sa bona hantse tse re shebile hona ka haro phethesa mlodi ho tla hlotshetse hona ha isale hona ka bonko spirit re khati di ritha fela ho mashome a mararo ha le fre ena ga ngile teng ho tla hlotshetse di khati di ritha fela ho mashome a mararo ka fela polokwane le hona ka haro ka mokopane se tseksa hona ka mesida le hona ka ro thando le teng ho tla hlotshetse hona ha isale re khati di ka dungwana fela ho mashome a mararo a mtse e mehlana ka fela le phalale le hona thapazimbe o tla hlotshetse hona ha isale ba re balakatha ka rompo malanga ka mafatsana fela a itjadile mashishing
jalo ka emelo le teng tla tlhotshetse fela ho itekanetseng dikgerate di ka tlase fela go 30 a shebile ka sekunda sentse ke sa le hona ka standard tone dikgerate di retha fela go 20 kaofela Pietermaritzburg Lady Smith le Vryheid ho tla tlhotshetse hona ha esale dikgerate di retha go 30 kaofela shebile le hona ka hare Ulindi Reset Bay le teng dikgerate di retha fela go 30 kaofela ka no jole le hona ha re ka hare ko mane le teng tla tlhotshetse hona ha esale a shebile ka hona ga Farent le teng tla tlhotshetse hona ha esale Qabega o tla hlopholle fela ho sa enkae boholo ba Kapa bophirima le teng Linksburg o tla jala ka Pufoswete le teng tla tlhotshetse hona ha esale dikgerate di retha go 30 kaofela Kapa le boa le teng ka baka la moya o tjhesang ha re shebile boholo ba province dikgerate di ka hodingwa fela go 30 ka shebile hona ka Springbok o tla jala ka Appington se tseksa ba le hona ka hare Kurbane dikgerate di retha fela go 30 kaofela ha Freestata Bloemfontein Masekolareng ha setse re shebile hona se tseksa ba hona ka Bothaville le teng tla tlhotshetse ka mafasane fela a itjele ka duma so Solberg ditamateng Kroonstad tamola Garipe le teng tla tlhotshetse hona ha isale ya o fitla hona ka hare ho Northwest le teng hlokomele hore shebile ka Ottosdal o tla jala ka Mafikeng dikgerate di retha fela go 30 kaofela pakana o tla tlhotshetse a shebile hona ka Swaziland ke Taung o tla jala hona ka Vryburg se tseksa hona ka Toksdal tla tlhotshetse hona ha isale ba buisa pele pele ka lo ai be it's a